Shubor na Snem jong unongsan Hima. Presiden barangba kaseng United Democratic Party uba Metbah lingdo henne kasngi ulalit bantep kerteng kumu kertong kaseng na Mairang constituency ha kajingwan senran lang ginong kersan jong ha ka office terekam deputy commissioner ke Eastern West ha Mairang ha bakeren bat kinong thok khubor hadin beradat bantep kerteng uba Metbah lingdo ulaong ki Paidbah ki ong halor ki kam ba ula trei kinjit biang ke district kan wanra ya ke jingya jan jong ki Paidbah bat kidang don ki way pat ki office ki badang don kam ban wanra syagani ke jaka hakabaya day bat ki election ula ong bakani ke election ke bamenta hadin ke jingya syakeleng ki constituency ke bas ngopla ka long baki babun ki bamshim la kersan ya ki por baladep menta ki wan syakmat ban penpau ya ke jing angdut ban ya ke jing kersan ya kadaw baro ka bala pelong ya ki ban jing kersan ka day na kadaw ki kam ki baya day bat karoy kapar kila ong bangiday ban wan syakmat ban penpau ya kajing sngongo ban persya ya Ki Paidbah ki ong halok ki kam nginjit BP tak ada buat Paidbah ki dan ong kuno dengan dalil yang jom kalau pesang belai ke bahatam nak konstitusi tak kalau ke buat Paidbah ki dan kajing sos kam ki ko ai mana depen TP account kau ini kaba mo lesika kaba sak ma ba kaba ni fir ba ka district mo endi pagi dan don ki bobon ki junduna kum UML ba no mi ka ka ki pergi gildan kam ki ba ki endi ka district ma ka dan kam tu ke district usually ke ba berobor ki create ki district kalong manra ya ka jin sichar da khamjan se ki Paidbah kata kalong tong jong ke create ya ka district dan itu civil submission untuk tak. Ya kalau dia ke district boleh kalong ba, baru ke district office jo ki line departments boleh ke dia ben set up apa kena ke district aja na. But kini kalong kau ini kita nak kena jonga ki ba ngaruh load ba ke dan ke bentak ba kraw hak ba nak kena jonga nak banjunga ba kita kalong. Ban bang yo iba khat san Snem ki Paidbah ki la GTP komu MLA na kanika constituency ko man ban mentang yo iba klap pen krep yang ni election ke respond na Paidbah ha kanika tem ko bamta bat komnu ka jing ya pher ka jing pen krep jong pi election ada nu jor ki right tali kitam ki balada akabidi bat kanika election ko bamta na kan jongaru nganum sulur lada ki kam ki jam la ni kita ki jing ki ti ki Paidbah ngama man pedolo Hindai ke ego masuk men berpempau hangi api kilo. Ada bamenta siti oktam api uduna ngelayai konstitusi kalau tu ki snow bad late ban campaign election. But what chua kata lo betala kembal sanunai hindu lai. Wang so pelak kalau mahadin mai kundu yogi. Kat tu kening ki parlok unjuk lah kan kesan yang ki election lu baru lightly. Oh, klub nok MLA election MDC wedi baka party bakum ta tete kilong kesan ki barat ba joki wi ki political party ki klai ba ko mira le hak ni election ki momenta na kalen joki ki wan sakman na kaman sumha ban pau ya kata ka jing anu joki ba ki ko ban ai ki kesan ko ba kalen election momenta ta kalong ban ko kabar pat hadin pengai kendo ya ki kat tu keningun ki sorsa stone ki rang bas no ki riu Paidbah simen bat kunta tata ke banga ju liver bol ki ba ke ke jing haba ki penpau ba ni kwa ban wan men te kan pi na banga kli ki ke daw pi ba ta kan ho ki parbo bar ke jing jubab ju ki kalong banga ada snow nan aku nak nama semua tu dengan perkat haladi nama kalong itu suatu kejeng jubab ke sempang bak kejeng jubab ke walang rangba bak ke badang kejeng kat bayar kadang kami tu iwen di jan baro bak jubab juki kalong ba yang badan kali ini pilih agak boleh development roy ke nadong sedong ke boleh jam buat susi ngide ben pau ban wan cepat ban wan jadi betul ban kalong lu kerja pokok yang maka ke daw banang kali yang jungin ingin cuya persasi pi
kata kalau mainstream jong kini susun ada konstitusi nalor ki baju kursa na kini ki we ki parlo jong sana pempa de ha bari bani ada pempa sya jing sun ki ba rumala ba kan ni election ko pemerintah pemerintah ke ke vote ke bang yang ke vote dengan jing sun na ki Paidbah bagi susun na sobat on ni bagi feel so kumdu ya mentak ka de to bagi expect beberapa soal kunjungan kiri banjir. Tak ada expectation jom. Kadang political party claim dah kin batang kata lain tangkat tahu jom. Dan real assessment kan nom hadin, kam hadin. Nama mentah kadang it's too early fact dan assessment. Don't we are the konstitusi mengenai assessment kalau beri positif. But kadang ka dak kasih ke bawah. Ke itu nak hak beri bat kecil respon jom ke Paidbah. Hak ni ka election ke pemerintah. Let's say laku mukumno atrai kumba sitio la dispos ni shwa kapulin de ata malu malangi la sung thuhi hangno idam ki candidate ki jong ndrei e jingtu ke jongi ke lomba si sim ngi la bu ki candidate ngi kwa ba ki candidate ki ban jong na ki konstitusi Habidi di bo pel ko anu government na ka po ka po ngim la ban light ni indon hi dinja ba ki dun ndrei kawai ngam ni mga sakti kalian dungi ko pati ni kawai kalong bangin don haka yang jong kali leadership bangin iaram ya ka gom ini ya so bang kadang kajing o kajing nam sini sitai bat kajing pensno ni ki Paidbah ba haka ni ka kinti ke bom ki sno ba kara de ka bentai ya ka UDP ba ka nyalam ya ka so de mentana kan dungi ngin trestom abarok ki konstitusi ki bangina fili candidate bat mangin pinti kenaba ki candidate jungi ki dibanjok mengenai keren mene bat hak ju ko po kene ke di kalat ka kabu ya ki Paidbah bana pinyo ya kene kalat kabu sisien san Snem wat le perkhat dak moy Lada ki Paidbah ki la kinyum ai kene kalat ni ka UDP ha ka platform mentah bangin jo ini pesan bangin dan ya ka bentak ke jungi bang tahu ya kesoka bad bangin lead kata kalau ke sini Paidbah la kim Ailad yang ni bangin lead next camp kalau ke Jingbabe nak ni Paidbah ni kata asyik nyum bro san Snem kam don kan guna bentak ke bakin Ailad ni nalor kini ki berkhait ki bang la pasang menle kini kat san ki Snem well district kalau boy ke isu ke bah kila keren lagi ho Snem di hadir mengenal rakyat district kalau mentah kumno bangin persang ku mengalau mengenai penon rakyat ki district office yang ki lain department go paper boka ni ke district ke mai ke jong jing tu jong kani kalau bangin rakyat ini secara kam jangan sikit Paidbah kamu bod kadi bandan ke close connection jong kini ki lain departments bagi Paidbah ada grassroots. Ini kalau kau ke agenda ke bahan kalian juga anut sisa. Bat kata ke agenda kalau ba kumno bandrat ni kau ya ke jing duk ya ke jing jenja ke jing ki Paidbah keras. Kalau tak ke jing sinsal ke jengah kumia mentak district office ke dan cedok noksto. Kasem jing nodong sedong hak bade bat ki kam ki jam ki bade ban pentulun nak bentak ki kita depan. Okey. Ndai hak ni ke bentak ke bentak ingin skam ba dak jinyo igri district ta bagi Paidbah kin ai ke jin senia bat haba in job bat manyo man yalam ya sokar kama district line district office dum lain department bat in pesang man set up gloi kat bala tinggal dari kat bangan hai nasang ngadang ta mesin juga jing ya ka jong ban ngadon ko ju ko mesin man burom ya kiwe de naso banong ba regional party yang mentah bat dadu ke ban kong ko ngaji i ba kadai tang UDP ke ban la ban sustain ni ke ban la ban continue ha ka bede ka politics ba ngai i ba ka UDP kan nong ko wei ni ki atiar ban la ya ka ban te ya ki kam ka bede na ka ban ta ke interest jong ki Paidbah ba ki no sus jong ka state ka jala kata ka de ko ngang not ya kata ngam dapat mengkren cibun aku bagi kaji ya kali palat ndre ngakwa lakun kulu bangin persang
pan lorong ya kita kijing community jong ki bobon bala kiba kamtam hakane ke kenti jong ni election ke pemerintah kajing community ke jong ki Paidbah hakabade bat ke parti ke kalau very high kalau ke bas kamba tak kum dinomi kemam kum ki MLA kai ke kam ko pi fitre ha kisan lagi sini tak kalau ko ke dan kamba bat ngaju ku tu ki parlok MLA ni kamtam ki dan job thamai ba hidin pelut sibun ke por bat ki Paidbah ada grassroots kai kedau kalau ba pin sung tu ya kai ke jing bat kai ke jing community ke jing Paidbah. That's number one. Number two pada kalau apa pin sung tu ya kata pila ban respond dah kan ngono kom ke ba pin la ban respond kalau ban scheme hak ba di bat ki lad jingeram nak banta jengki ka kat ke ba kidon ki benta ki wa nak kalian ke government kidon ki jingeram ani ki support nak ko ke pos ko te hak mai rang hinga i ke kam nong phe hoi ke dong ke jing kren hak ba di bat kata dan dai pin kren ni kene pipe ki hak level jong prime minister iwe chief minister iba se konstitusi kim jule dan bon ki chief minister apa state jongil iba se konstitusi kim jule gile tangki major campaign iba one big campaign ke don bridge po ja ka ja gile tangkum gitu ki meeting hunda ki job bale ngai hang ni apo mai lang iya ka bamata nga social bangan ong kung bangan ong ne ba ki Paidbah iba don lupa ki kwa ban pun pa ki sung na lo kini sa kiwe ki perlok ki bom juga san kini lu ki wan ban pun pa ki sung bale kalau halok ki kam dengan seorang yang ni bagi MLA kam ki MLA kalau ba pinde ba pin trai santayo su election nang san manai su election pili ban trai baro santali Snem kata kowe but kadek jopi bagi Paidbah ka de very close and but ka de bendon ji jan ke bacan maha but bagi Paidbah ban sngap ban charge ko dia kata kalau kowe ngami iba apa mai rang kan don hoi kalau sisa kata kalau Lada kimsim na trai bro Snem let's say pidon kam ma pidap don ni konstitusi no wadi ni na pidap trai kami bro Snem ni Paidbah usutu bal yu ka dia kata dia ngaku ban chuong ni memental lagi sutu na ka konstitusi level bawa ki Paidbah ro ba kumdan kami wa taman pur kim ju pul chu tangan ko ngang khat ta kim ju pul chu ni kim senu ki poi nda lai no ida ki ongim kwa ban pedi ipi ni sutu ya ka jingbun kam joki haka bede ba kelun ko ka ig ba kit ta na ka banta ada state level dia kata kalau kowe ke bagi mai rang konstitusi ki Paidbah ngam dan ji atatin ada ke jinsenia umakil ke dengan jinsenia ngarung ada ke jinsenia ki haka bede ba ke election maka election kam de bangai kun merwe ngi kun rekat bagi Paidbah Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela